Güzel tabiatlı, boy tarixli, büyük şahıslar tuturgan. Minzeler rayonunun min Tupaş degan avılından. Birinci bola bulup dünyaya kelganmin min. Uyibizning nuri bulup baxit getirganmin min. Tuğanmin min avgustda, shayning qizu kunida. Pishan usti bo'lganda, gurlab uraq urganda. Atiyimda shotlangan, birinchi qiz bo'lsam da. İsimni de o'qigan, aniyim ushotmasa da. İsmim menim Ramila. Sihri degan ma'noda. Tılsım, mu'jiza yashiringan menim qisqa ismga. Biz baxtli bolalar, rahat chaqda tug'anmiz. So'g'ish degan afatning og'irlig'ini tuymaganmiz. Buyuk vatan so'g'ishini 5 bolasin qoldirib. Ketib borgan menim babam tuğan yurtdan ayrılıp. Babam menim Veli Ahmet. Barsı üçün ona rahmet. Köpmek üçün yaudırgan, düşmanğa qarşı bargan. Bizning tinchlik üçün öz g'imrin qizgan mağan. Batırlarcha halak bo'lgan, so'g'ish qirında qolgan. Мәңгелеккә югалмаслар. Батырларның исеме хәтер ташында торыр. Минем babam исеме. Исәнмесез. Мин Гыйниятова Рамилә, Рамил кызы. Тумышым белән Минзәлә районы Тупаш авылыннан. Безнең гаиләбездә җырга моңга гашыйк кешеләр. Шуңа күрәдер, балалар бакчасына йөргәндә дә, мәктәптә укыганда да, оештырылган бәйрәмнәрдә, концертларда, театраль тамашаларда катнашырга ярата идем. 2003-2011 елларда Тупаш гомуми белем бирү мәктәбендә, 2011-2014 елларда Минзәлә шәһәренең гимназиясендә белем алдым. 2014 елда Казан шәһәренә юл тоттым һәм Казан дәүләт энергетика университетына укырга кердем. Бердә мин технологик процессларны һәм җитештерүне автоматлаштыру, аннан техник системаларны идарә итү белгечлеге буенча укыдым. Һәм 2 квалификация алдым. 6 ел дәвамында уку йортында гына түгел, республикабызда үткәрелгән төрле чараларда актив катнаштым. Беренче курслар көне, яз гүзәле бәйгесе, Татар милли мәдәнияте яшьләр фестивале Ягымлы яз, Халык иҗаты республика яшьләр конкурсы Ватан, Татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада, Сәләт биләр форумы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Студентлар язы, Хор капелласы Ренессанс составында Бөтен Россия республика фестивальләре һәм башкалар. Татар кызы, татар баласы мин, татар булып мин туган. Горурланам көндә шуңа, үз телемне онытмам. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarına. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi, dallarına. Sana doğaşım eytip sayıra, sigen yarım paylarda. Sana doğaşım eytip sayıra, sigen yarım paylarda. Sana doğaşım ışasınma gibide indi güllerin. Sana doğaşım ışasınma gibide indi güllerin. Senin yanına barıp hayata her günlük ümillerin. Senin yanına barıp hayata her günlük ümillerin. Akırın isken jilesini gide ağaydılı kamışların. Akırın isken jilesini gide ağaydılı kamışların. Kim ayrılmış onları bilmi ayrılsa ağışların. Kim ayrılmış onları bilmi ayrılsa ağışların.
Hürmetli dostlar, hozir sizga Tatar xalqining milliy yolasi Kish Bahridan bir ko'rinish taqdim etamiz. Bu yolaning tub maqsadi Tatar xalqining urf-odatlarini milliy jırlı o'yinli buyular osha tugan tilga qarata hurmat, ehtirom tarbiyalab. Eyde bizden bilen ola kayıp otur. Olur şimdi ol. Birge kovullarak olur. Recep Ekey'in direkt mazmışırlısı, Eyde tam birinci gali. Eyde su. Eyde. Şerbeyledim, 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 tügerek, tüger, şerbeyledim, tügerek, tüger. Enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre. Enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre. Koşup barıp koyduraydım, koşup barıp koyduraydım, canım kubelek kubelek, canım kubelek kubelek. Enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre. Enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre, enne yidre. Kızlar, eyde güzelliği yaşayacaklarını iske düşürüp yüzük salışını yıkalı. Eyde, sıkmıyor kızlar, eyde uniralı. Eyde, koyup durun. Yüzükün de sikripşim. Elektrik bundan. Kızlar, şimdi jaza veririz. Keme cücüğüne, kıza bir cırcırla bir tip bir güne kopya. Kır kozları ortadan büyüklüke tolpınam tigi şalımım korap kolam kır kozları ortadan tigi şalımım korap kolam tigi şalımım korap kolam kır kozları ortadan. Burada kıraşımız. Eydegi stağın. Kim de yüzü sikripşim. Bir de kızlar, bir de Fransız üfedik matruvi. Garmonşumuz girmeden şu kızlar. Eyde. Bas kızım hep birlikte, sil basmazsan min basam. Bas kızım hep birlikte, sil basmazsan min basam. Senin baskan izlerine minde kittirip basam. Senin baskan izlerine minde kittirip basam. Oy. Eviyim. Eyde sindi tamam bir de jırlayla. Eyde su. Eyde. Gide kozlar, gide kozlar, gide kozlardan başka şu minneden
geldiğiniz için bir zor rahmet. Üzerine Ömer şuşayı şurasını dururga gerek. Ailelerimiz tanış bulsun, bir matlı dünyalarda yaşayabiliriz. Yuşurak şuraşıp Kızlar ederiz ikincisinde bin yalanlar. İllerimiz emin bulsun ya, adam şuraşırga yazıyor. Нинтигенә кул эшләре юк татар халкында. Шуның иң күркәме шигү. Шигүне аеруча кызлар яраткан. Ул эшләрне кызлар күбрәк аулак өйләрдә башкарганнар. Безнең татар хатын-кызларының сурәт гербы ул сөлге. Сөлгедә халыкның күңел җылысы, милли йөзе. Минем дә сөлгедә татар халкының төрле орнаментлары чагылыш тапкан. Татар халкының милли традицияләргә бай ашлар әзерләү осталыгы бик күптәннән килә. Күп гасырларга сузылган тарих дәвамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Алар үзләренә генә хас булган сыйфатларны бүгенге көнгә кадәр саклаганнар. Сезнең игътибарыгызга татар халкының милли ризыгы гүбәдияне тәкъдим итәсем килә. Гүбәдия бик үзенчәлекле ашамлык. Ул катлы-катлы түгәрәк биек Бер генә тантана бәйрәм табыны да ансыз үтми. Ашларыгыз тәмле булсын.